Reka tukwifurize ibihe byiza wo gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Intare TV aho uri hose. Reka tugushimire ko uri inkoramutima yacu. Mu yandi makuru akomeje kwandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo biragenda bivuga inkuru zishyushye, navuga ko ziba zigezweho, arizo twita trending news cyangwa se amakuru arimo aracara n'ayahe. Gusa nureba kuri front pages z'ibinyamakuru bitandukanye uraza gusangaho inkuru ivuga ko abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro bambitswe imidali y'ishimwe. Kuri uyu wa gatatu tariki 15 Werurwe nibwo umuhango umuryango w'abibumbye wambitse imidali y'ishimwe abapolisi b'u Rwanda bagera kuri 423 bari mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bya Centrafrica na Sudani y'Epfo. Mu bambitswe imidali y'ishimwe harimo abapolisi 239 bagize itsinda rya FPU Rwanda rikorera mu mujyi wa Malakal mu gace ka Yupa Nil muri Sudani y'Epfo, aho bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu UNMISS. Abandi ni abapolisi bagera ku 184 bakorera ahitwa Kaga Bandolo mu ntara ya Nana Iblizi, barimo abapolisi bagera ku 180 bagize itsinda rya FPU kabiri ndetse n'abapolisi 4 bakora akazi ko kujyanama mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrique agiruzi nka MONUSCO. Imihango yo kubashyikiriza imidali yayobowe na komiseri w'abapolisi w'umuryango w'abibumbye Christine Fosen, muri Sudani y'Epfo Commissioner of Police Christophe Bizimungu uyobora polisi ya Loni muri Repubulika ya Centrafrique. Ibirori byari byitabiriwe n'abandi bapolisi, abasirikare n'abasivile baturutse mu bihugu bitandukanye bitanga umusanzu mu bikorwa byo kugarura amahoro, abayobozi muri guverinoma n'abaturage ba Sudani y'Epfo na Centrafrica. Amatsinda yombi y'abapolisi b'u Rwanda yoherejwe muri ibyo bihugu mu bikorwa byo kurinda abasivile, gufasha mu kugarura amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu, gukurikirana no gukora iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ndetse n'inshingano mu guherekeza abayobozi. Madamu Fosen yongeye gushimangira ko u Rwanda rufite ubushake budashidikanywaho mu kubungabunga amahoro cyane cyane muri Sudani y'Epfo. Anashimira abapolisi bambitswe imidali ku muhate n'ubwitange bagaragaje. Birumvikana neza cyane ko ibyo ngibyo iyo umuntu akoze neza agerageza gushima. Umuyobozi w'itsinda ry'u Rwanda FPU One Senior Superintendent of Police Prudence Nirere Ngendahimana yashimiye abaturage ba Malakal ku bufatanye bagaragarije itsinda ayoboye mu kubungabunga amahoro. U Rwanda rwohereje itsinda rya mbere ry'abapolisi FPU 1 muri Malakal muri 2015. Abapolisi bambitswe imidali kuri uyu munsi bagize itsinda rya karindwi ryoherejwe muri Mata umwaka ushize. Ni mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. MONUSCO witwa CP Christophe Bizimungu uyobora polisi y'umuryango w'abibumbye muri icyo gihugu yashimiye abapolisi bambitswe imidali ku bwitange bwaranze kurengera ikiremwa muntu. Umuyobozi w'itsinda rya polisi mu Rwanda bwambitswe imidali Chief Superintendent Police Hodari Rwanyindo mubabarire yitwa Hodari Rwanyindo yashimiye ubuyobozi bwa MONUSCO kutahwema kubana nabo cyangwa se kubaba hafi mu kazi kabo ka buri munsi. Uretse gucunga umutekano, itsinda rya FPU kabiri ryakoze ibikorwa bitandukanye byo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, birimo kubagezaho ibikoresho by'ubuhinzi n'imbuto yo gutera cyane cyane ku baturage bakuwe mu byabo n'intambara bari mu nkambi ya Lazaleti. Batanze serivisi kandi z'ubuvuzi ku buntu bagera kuri 380 banatera ibiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no kurengera ibidukikije.
ngayo nguko ku makuru yakomezaga kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye, aho abapolisi b'u Rwanda bashimiwe ko bagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'umutekano w'abaturage. Reka nkomeze ngushimire ukomeza kurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Reka nsoreza amakuru angaha, ariko none sinabura kugenda nkubwiye kuri iyi nkuru nayo yakomeje kuvugwa, aho inkuru yababaje abantu batandukanye hano mu gihugu, aho abana babiri bakubiswe n'inkuba bagiye gukora ikizamini. Abanyeshuri barindwi bo mu kigo cy'amashuri abanza cyo mu karere ka Gatsibo bakubiswe n'inkuba ubwo biteguraga gukora ikizamini, bose igenda ibababura ariko ntihagira uhasiga ubuzima. Iyi ni inkuba yakubise ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 15 Werurwe 2023, ni mu mudugudu wa Bibare, hangana mu kagari ka Bibare mu murenge wa Muhura, hangana mu rwunge rw'amashuri, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Ndayisenga Jean Claude yabwiye ikinyamakuru Igihe ko aba bana bakubiswe n'inkuba ari barindwi gusa ariko nta n'umwe wapfuye. Ayo niyo makuru yakomeje kugenda atangazwa, gusa Gitifu Ndayisenga we yavuze ko bagiye kongera ubukangurambaga mu kwigisha abanyeshuri uko bakwiriye kwitwara muri iki gihe cy'imvura nyinshi, ndetse bakanongera kwibutsa ababyeyi n'abarezi kwita ku bana babo. Ariko kuri ubu aba bana bakubiswe n'inkuba bose barwariye mu kigo nderabuzima cya Muhura, bakaba bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Reka mwifurize ibihe byiza, mwibutsa ko niba ushaka kugura ikibanza, ushaka kugura inzu, ushaka gukodesha inzu, ariko ushobora gukora na kampani imwe gusa rukumbi hano mu gihugu yitwa UNAP, iyo kampani yizewe ishobora kugufasha kubona inzu yo guturamo, yaba gukodesha cyangwa kugura, yewe n'ibibanza byo kugura biba bihari kandi kuri makeya. Nta handi rero wabisanga usibye muri kampani ya UNAP. Ubakeneye ushobora guhita ubahamagara aka kanya bakagufasha kukubonera inzu cyangwa se ikibanza mu buryo bwihuse. Ariho kuri nimero yabo ushobora kubahamagara kuri nimero ariyo 0748486262. Iyo ni UNAP. Reka nkomeze mwifuriza ibihe byiza.